Allahumma ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya ghazimal azab, izihum 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 wansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi muhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وصلت عليهم كبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقي يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السماء يا حازم الأحزاب إيزهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pangkatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Centangkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gelapkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan